Ovo stablo je stablo Crne Topole. Staro je dosta. Kako to znamo? To znamo tako što postoji jedno stablo koje je u Kotoru, koje je već zaštićeno, zasađeno 1667. godine. Naše stablo grada Niša starije zato što je ovo u Kotoru manje, niže je, otprilike je oko 17 metara, a ovo naše stablo je preko 22 metra. Razgovarala sam i sa predstavnicima Medijane koji već rade na tome. Kažu da ne postoji veće i lepše, raskošnije drvo u okolini Niša. Ovo drvo stvarno zaslužuje da bude spomenik prirode. S obzirom da je ovo stablo jako staro, znači preživjelo je i Nišku bunu, preživjelo je i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat i preživjelo je i bombardovanje i sve, sad smo došli do situacije da mu ne damo budućnost, što mislim da nije u redu.